Hello, welcome to my channel. Mentakas ni ngadon sini siya nongstoj. Tingiwan ban shoot ya ka serial. Kan menta bar kadai ka pali yang ibangin shoot ang yeng. Kadai ka yeng. Kawan sini siya po sajli. Menta sedang nak ban shoot ya kan ka serial tekiliadon ni orang lengut keli apoy kelak kum slam nadu mene balagi lami dan dog step the dog step mulai ami dan layeng ban ambil ban shoot ya ka ini lah serial tambah kajing bun kam dia tentu ngelap berslam tambah mentar keli adon lang ning mut bersedang no hi. Nay way dang busy mobile but pari nay way dang concentrate bahaban pa ka script pan shoot metakas ni hana yeng sebentar sabatai bahau cibit sabatai bah tem mentang mut dadu mentang lah mut buat peni EP ya kapor basut ya ka ni ka video tambah leknu hal palong kameramen te bangam nang leknu te mar ini si matalang nadu i kameramen te yo ban ring video te mentangan pen ini EP aleh rong na yung pek te mentapek ini di kepajong aktres ba itai ba pong rong le idei bosgang production kameramen new style phong jiti siliang phong tang muja sudah siliang juti siliang muja bos gang siliang juti siliang muja ini di aktris Aida bos gang tepat ya pejang skrip Stang si benai kan ai por me bamen hap siu no ya ka pisa jonga balada mem laban siu ya ka ta por ba ngala debu lamban se bangan siu itu juga berkakun balada me pen kenya ka ta ka ba ngala on man pen yap ni me so kanya Ngau. Smile. Wait and light action. Stang si benai ngan ai por me bamen hap siu dep na ka pisa jonga balada mem laban siu ka ta ka por bang debu ngamen se ngaban ya thot jubor ka kunjung me Nurki saja saja. Ini kapor banget. Nurki. Repor. Mana ada pengen? Las kap konsider bahaya aktris. Man mahabri ujungi. Mana dame pen Kenya ka ba ong pen ya. Kaya la pa ches. Action. Ngan pen yap ya mana. Ngan pen.
Ya, penit. Snap din tuin, check din tuin. And try tuin. Te kapor kalajan mit bagadang sa kumbasi pech babalan. Hi guys. Ini di Bos Gang. Bos Gang. Dayu i ya une bisa rikiap ler. Masat di ki. Te aku berkeliap pi. Kerteng nus kana ka serial. Namar jangpe. Namar Jongpi. Namar Jongpi. Seti bahaya tama Namar Jongpi. Ta ini Bos Gang Iwan mentaban wan dawayak poisa kaba san krur la debam. Te wan mensim ne ka bisa tebam tip ni air tip. Ada krekot. Tidak rekod. Di Bos Hapsim no kepisah, nang muntah siapa nih? Kita mati. Te mentang gila dep ban shoot ya kana ka serial dep ni la lumpet la Mana beri ya kan? kalau no siteng ta sing Pas pelat. best Ya, mata ada ban syuting. Kalau ban syuting mah pendap no yuni stang. Bat in saya. Dengan laki jong. te haba ya de berkane piso berkapat kemudian perlop Mas ke wan ai kule ya na mata ki parlo ki bai si matalang. Akan sini ba mata ba. Kinawan ban plajpor lang ban ni ban ya pendap ya kenega video ba kenega film kalau sa ai kita enggak nama tempi jadi tangata ngam don cibun ki kentin asli ban ai play pi baro sebahasa ya page lang ya kenega film lang ya like saya like but share but subscribe mah dah ya te na kalian yung fipat ya ki perlok nang page seberang puno Tayo nakaliang jauh ngaru. Kung balaong aktor ngaru semua kajuhi. Pas saya like mo. Hai. Gimana dah? Kamari. te mentang gila dep pinggir lum ya lang ya tap itian ta itu ya nang te mentang lah nang ban mi no nang ni daga jaka bangi syuting bar por lamit mentang kapor la kana beje kapor la san beje te kubles subun ni saya kedepat ka next video te no sama karpada ki porlok ki baju kersan ngi man kapor sekapor sobaya share like bas subscribe kubles subun bye